Abasirikare bitwaje imbunda nini zo mu bwoko bwa machine gun bambaye imyambaro ibapfuka mu maso mu gihe batembera mu mihanda ya Uganda naho mu mutwe udasanzwe igisirikare cya Uganda babonwa nk'umutwe w'ingabo zigenga z'umukuru w'igihugu zo gufasha Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 kuguma ku butegetsi ndetse n'umuryango we. Museveni ayoboye Uganda kuva mu 1986 igihe ingabo ze z'inyeshyamba zinjiraga mu murwa mukuru Kampala. Kuva icyo gihe amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu inshuro enye, gusa zose zakurikiwe n'ibirego by'ubwicanyi ndetse no kwibwa kw'amajwi. Gusa ibi si bishya mu gihugu cya Uganda. Kuva Uganda yabona ubwigenge mu 1962 ubutegetsi bwagumye buherekanwa hagati y'abitwaje intwaro cyangwa abahiritse ubutegetsi. Museveni ari gushaka kongera kwiyamamariza kuyobora Uganda mu mwaka utaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bafite ubwoba ku buyobozi bw'umutwe w'ingabo zidasanzwe za SFC bwakoreshwa mu kubabuza kwiyamamaza mu bwisanzure nk'uko byagenze mu mwaka wa 2021. Ingabo za SFC zimaze imyaka ziyobowe n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, Gen.Muhoozi Kainerugaba, zikaba zishinjwa rero n'abanenga ubutegetsi buriho gushimuta, kwica rubozo no kwica abarwanashyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Atari uko hari amatora gusa, ahubwo no mu bihe bisanzwe izi ngabo zo zihakana ibi birego zikavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Umwe mu basirikare baganiriye na BBC yagize ati bimeze nkaho ari ingabo zihishe mu zindi ariko zikorera gusa umukuru w'igihugu n'umuhungu we. Gushyirwa hejuru no kuvuga rikijyana kwabo kuri guteza inzika mu basirikare bakuru bacu. Ibi kandi bishimangirwa nuko General Kainerugaba w'imyaka 51 kuri ubu uyoboye igisirikare cya Uganda nk'umugaba umukuru w'ingabo za Uganda yavuze ko umunsi umwe ashaka kuzakorera se mu ngata aherutse gushyira umuhungu we mu gisirikare. General Kainerugaba ashinjwa gusuzugura bamwe mu basirikare bakuru bamaze igihe kirekire, aho bivugwa ko hari uwo yise ikigoryi. Ayo magambo ye yateje impagarara binyuze mu nzego za gisirikare ndetse na politiki. Gusa guverinoma iriho yabifashe nk'ibisanzwe nk'uko asanzwe abikoresha ku mbuga nkoranyambaga, ikintu General Kainerugaba azwiho. Mu myaka yashize yifashishije imbuga nkoranyambaga, General Kainerugaba yateye urwenya ko azatera igihugu cy'abaturanyi cya Kenya, ibintu byababaje bamwe mu bajenerali ba Uganda. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe uvuga rikijyana, aho kuri ubu uri kurusha imbaraga ingabo zidasanzwe zanagize uruhare mu ntambara y'inyeshyamba yafashije Museveni n'ishyaka rye rya NRM gufata ubutegetsi. Aba bakurikirana iby'iki kibazo bagaragaza impungenge ko aba bombi bashobora kuzahangana umunsi umwe nk'uko byabaye muri Sudan, aho intambara yadutse mu kurwanira ubutegetsi hagati y'igisirikare n'umutwe witwaje intwaro bahoze bafatanije Rapid Support Forces. Uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi ku izina rya SFC washinzwe ubwo Museveni yatangiraga manda ye ya mbere ku butegetsi bwa Uganda, kandi ufite intero igira iti nta usimbura indahemuka. Dr. Gerard Balebe, umushakashatsi ukomoka muri Uganda ukorera muri kaminuza ya New York, yitwa York na New York yo muri Canada, yabwiye BBC ati SFC niwo mutwe ufite imbaraga kurusha iyindi yose mu ngabo za Uganda, kandi ugizwe n'abasirikare babihuguriwe ku rwego rwo hejuru ndetse bafite ibikoresho bigezweho kandi bafashwa n'ingengo y'imari ihagije. Igisirikare cya Uganda ndetse n'ubuyobozi bw'uyu mutwe banze kugira icyo batangariza BBC. Mu bihe byashize Museveni yavuze ko uyu mutwe udasanzwe washyizweho ku neza y'abanya-Uganda. Avuga ko abatifuriza ikiza Uganda ari bo bonyine batakwifuriza ko uyu mutwe ubaho, ariko abatavuga rumwe nawe bo babibona ukundi.
bakemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu kandi ko kuva yafata igihugu yagihinduye umutungo w'umuryango we gusa. Bavuga kandi ko kuba umugore we Gen.Muhoozi ariwe minisitiri w'uburezi naho umuhungu we Gen.Muhoozi Kainerugaba akaba ari uyobora ingabo ndetse n'ubutumwa buherutse gutangazwa muri Nyakanga ko umwuzukuru we nawe yinjiye mu gisirikare bifatwa nk'uburyo bwo kwikubira ubutegetsi ku muryango wa Museveni. General Kainerugaba wayoboye SFC inshuro ebyiri kuri ubu unashimirwa kuba yayaguye ku rwego rwo kuba uyu mutwe ufite abarenga ibihumbi 10 ni mu gihe ingabo zisanzwe zo muri Uganda zo zibarirwa mu bihumbi 40. Umwe mu basirikare bakuru bahoze mu ngabo zisanzwe yatangarije BBC ati bahabwa amahugurwa y'igisirikare yihariye kandi bafite intwaro zigezweho bitandukanye n'ingabo zisanzwe. Nubwo muri Werurwe umwaka ushize Museveni yazamuye General Kainerugaba akamugira umugaba mukuru w'ingabo, bivugwa ko agifite ijambo rikomeye muri SFC kuko ngo kuri ubu Major General David Mugisha uyiyoboye atanga raporo kuri Muhoozi. Kuri ubu General Kainerugaba ukorera ku cyicaro gikuru cya SFC kiri Entebbe mu nyubako yahawe izina rya se ahagana mu birometero 34 uvuye mu murwa mukuru Kampala. Ku rubuga rwayo rwa internet SFC ivuga ko ikora imirimo yihariye igihe icyo ari cyo cyose babisabwe kandi ko ishinzwe kurinda hamwe mu hantu h'ingenzi nk'ikibuga cy'indege ndetse n'ububiko bwa peteroli. Hari amakuru avuga ko mu Gushyingo umwaka ushize uyu mutwe waba warambutse ukinjira muri Kenya kugira ngo ufate umunyapolitiki wo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi Kizza Besigye wahoze ari umuganga wa Museveni kugira ngo amusubize muri Uganda akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu. Kugeza ubu urubanza rwe rukaba rutaratangira. Uhagarariye ingabo mu mategeko yemeye ko inzego z'umutekano za Uganda zagize uruhare muri iryo fatwa rya Besigye. Abasesenguzi nka Dr. Gerard Balebe bavuga ko intego nyamukuru ya SFC ari ukurinda inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu kurwanya ibyari byo byose bituruka ku batavuga rumwe cyangwa n'abasirikare bakuru ubwabo. Dr. Balebe yabwiye BBC ati SFC ifite uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ibikorwa ibyari byo byose bitemera ubutegetsi bwa Museveni ndetse no kurinda ishyaka riri ku butegetsi rya NRM imbere mu gihugu no hanze yacyo. Nubwo SFC ihakana kugira uruhare mu ifatwa n'icarubozo ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe mu basirikare bayo bagiye bakatirwa n'inkiko bashinjwa gukoresha nabi ububasha bahawe. Rumwe mu manza zateje impaka cyane n'urw'umusirikare wa SFC w'imyaka 32 wahamwe n'icyaha mu rukiko rwa gisirikare mu Gushyingo umwaka ushize, agakatirwa urwo gupfa nyuma yo kurasa abantu 3 akabahitana n'abandi 2 bagakomereka harimo n'umwana w'umwaka umwe. Muri Gicurasi ibiro bya Uganda byatangaje ko biri gukurikirana ikirego kivuga ku basirikare ba SFC bakoreye ihohoterwa umushoferi wa bodaboda moto zitwara abagenzi muri Uganda. Uwo mushoferi ngo yari atwaye moto yihuta cyane kureba umugore we wari utwite, nuko yisanga hagati y'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Muri uko kwezi General Kainerugaba yatangaje amagambo yakuruye uburakari mu baturage nyuma yo kwemeza ko yafunze umurinzi w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wari umaze iminsi yarabuze. Yagize ati abasore banjye bafashe Edward Sebupfu uzwi cyane nka Edi Mutwe afungiye mu nzu yo munsi y'ubutaka Kave, ndetse abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yashyizeho ifoto y'uwo murinzi yogoshwe umusatsi. General Kainerugaba yakomeje gusebya bwana Sebufu avuga ko asigaye asa neza muri iyi minsi kuko umusirikare muto yise umuhungu we ari we wamwogoshe ubwanwa.
ishyirahamwe ry'umunyamategeko muri Uganda ry'abanyamategeko muri Uganda Law Society ryavuze ko ibyabaye kuri bwana Sebufu bidasanzwe ahubwo ko ari bimwe mu bigize ubukangurambaga bugamije gushekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gukandamiza ibyifuzo by'abaturage bashaka ubwisanzure. Bongeyeho kandi ko ibi ari ibikorwa byerekana ibyago biri mu gukoresha nabi imbaraga za gisirikare ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu. Iyi mikorere ya SFC ubundi igirwa ibanga, benshi bayishinja ko iyi mikorere inyuranije n'amategeko. Gusa muri Kamena inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryavuzweho cyane n'abatari bake ryemeza ko SFC iri mu mitwe ine yemewe n'amategeko ya gisirikare hamwe n'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'izirwanira mu kirere. Abadepite bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi banenze uwo mwanzuro bavuga ko uwo mutwe utari ukwiriye guhabwa ubwo burenganzira ahubwo ko ukwiye gusenywa burundu. Ibrahim Semuju Nganda yagize ati iryo tegeko rishya ryemeje umutwe wari umaze igihe ukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku ruhande rwa Dr Balebe we avuga ko kwemerwa kwa SFC mu mategeko ari ukwerekana gusa imbaraga isanzwe ifite mu miyoborere ya Uganda ishingiye ku gisirikare kandi bikarushaho kuyigira ishingiro ry'umutekano w'ubutegetsi. Ibyo kandi bihura n'ibitekerezo by'umusesenguzi w'inararibonye Godba Tumushabe wavuze ko nubwo mu minsi ishize Uganda isa n'ifite ituze, yagize ati ikibura ni intambara gusa. Umusirikare mukuru utifuje ko amazina ye atangazwa ku bw'umutekano we yabwiye BBC ko mu gisirikare hakomeje kugaragara kutishimira uburyo umutwe wa SFC utoranya abasirikare kuko bigaragara ko bikorwa hashingiwe ku moko. Amasoko y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye harimo no mu ngabo yabwiye BBC ko SFC igizwe cyane n'abasirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyankore ari nabo Perezida Yoweri Kaguta Museveni akomokamo kugira ngo hizerwe ko hazakomeza kuba indahemuka. Abasirikare bazakomeza kuba indahemuka. Umudepite wo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Ibrahim Semuju Nganda yagize ati iyo urebye abayoboke ba SFC bose kuva yashingwa bose bakomoka mu bwoko bw'abanyankore bwa Museveni. Mu bayoboye SFC bose batandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 umwe gusa muri bo niwe udakomoka mu burengerazuba bw'igihugu aho abo banyankore batuye. Kubera iryo hangana mu nyungu zitandukanye abasesenguzi bagaragaza impungenge ko hashobora kuvuka intambara ku kurwanya ubutegetsi hagati y'imitwe ibiri y'ingabo mu gihe Museveni yaba avuye ku butegetsi. Nganda yabwiye BBC ati icyo ninya cyane nuko tutazi ibizaba igihe Museveni azaba atakiri ku butegetsi cyane ukutumvikana mu ngabo. Dr Balebe nawe yagaragaje izi mpungenge agira ati kuba hashobora kubaho ukutumvikana hagati ya SFC n'ingabo zisanzwe buri ruhande rukagira abarubogamiyeho inyungu zarwo n'imiyoborere yarwo bishobora guteza umutekano muke cyane mu gihe hatari hamenyekana gahunda isobanutse yuzasimbura Perezida Museveni. Ariko abandi basesenguzi niba babona kumwe bavuga ko ariho Museveni Kainerugaba ashobora kugaragaza ubuhanga bwe kubera ubunararibonye afite mu ngabo zisanzwe ndetse no muri SFC. Bahamya ko ari we ushobora guhuza iyo mitwe iramutse ihanganye ndetse no kwemeza ko ubutegetsi bwa Museveni bukomeza bityo bigatanga ituze muri Uganda. Gusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo binyuranije n'amahame ya demokarasi. Robert Chagulanyi Bob Wine wahoze ari umuririmbyi ukunzwe cyane muri Uganda ubu uri kwiyamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri ngo ahangane na Perezida Museveni asobanura ko SFC nk'itsinda ry'abashinzwe gutoteza abantu
abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter muri uyu mwaka 2025 General Kainerugaba yagiye avuga ko azaca umutwe umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko nyuma akabihindura urwenya ndetse agasaba imbabazi. Bobi Wine yabwiye BBC ko we n'abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ndetse bakanakubitwa n'ingabo zabo mu mutwe wa SFC ndetse akabasaba ko uwo mutwe udasanzwe waseswa ugakurwaho burundu. Yagize ati uyu mutwe ufatwa nk'igice cy'ingabo gishinzwe kurengera inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu gukoresha ihohoterwa, bakora ibyo bashaka kubera ko nta wugira icyo ababaza kuko bazi ko barinzwe na Gen. Museveni ndetse n'umuhungu we Muhoozi Kainerugaba. Ndabashimiye rero bakunzi ba Pilot News TV, nkaba narindi kugaruka kuri uyu mutwe udasanzwe ushinzwe kurinda umutekano wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'umuhungu we ndetse n'umuryango wose wa Museveni kuba yaguma ku butegetsi nta kintu na kimwe kinyeganyeje intebe yicayeho muri Uganda. Nibisanzwe rero ndabashimiye, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane muri Abagaciro.